A imaš dal ringa? Moram ti dati kar ring, stari, to pa rabaš rabaš 3 leta treninga, stari. Še eno. Ajde. Kažeš, Ne. Pa to je brez veze, v ring me ne stari. Rabaš trening. 3 leta. Kaj še 3 leta? 1 mesec stari, sem jaz notar. Kar je na Moram, ničo, stari. ker že trenira. 3 mesece, stari. 3 mesece pa roka, a me boš dotreniral? Trenirate 3 Obljubil, mesece. da boš treniral. Obljubil. Javno, poveva. Javno je obljubil, da me bo 3 mesece treniral in jaz pa obljubil, da bom šel čez 3 mesece v ring. Ne sam, z enim fajterjem, ne. To je to. 4 najde enega. To je to. Bom jaz najdel tega. En je tako, ki po stenah pleza, ker ne bo čim bolj zajel, ne. Ok, prav, zmenjeno. Sam, moram ti nekaj povedati, prijatelj moj. Takle ne boš kot moj trener, ne. Ker tole ni zdan kamer, stari. Tole ti izgleda, kada ti je frižer umrl med striženjem ali po striženju, glih tam nekje, no. Ker tole, ti si aerodinamičen, ti si tak, ken bulit, razumeš? In ti imaš frizuro med temu primerno, ne. Bo bi bilo postila, da malo veter zaustav, pa mora pa samo čez padati, razumeš? Ok, to je zaradi brzine. Imaš zrihto? Zadnji cajt moram ih samo mašinco. A gremo? Takoj. Ajde, takoj. No, da zdaj lahko opišem zdaj to frizuro, mi dovolite? Gospa, gledate, ja? Dovolite, dober je. Zelo enostavno. C. Vidite, takole, ne? Takole se malo obrnem, če boš lahko. Vidite, to je zdaj C, tak lep podaljšan C. Ker je to čorčipova štala, je to čorčip. To je vse skupaj ena štala, ne? No, ker je pa to človek, ki je srčni borec, ki je pravi borec, srčni borec, smo pa od zadaj pokazali, da je pa človek z velikim srcem, ne? Vidite. Človek z velikim srcem, se pravi, čorčipova štala in človek z velikim srcem. Evo, tako nekako to zgleda. Si pa zabrit na nulo drugač po celi glavi, da ne boš mislil. Ja, tako da boš mislil, da je vse v redu. Jaz sem nekaj zate, le, stari. Amok za narojene borce, stari, to si ti. Tole boš vzdržljiv kot tiger. To je... A veš, tu ima. Roki Balboa. Adrian! Roki, je? Tudi pred seksu to, tudi pred seksom je fino to vzeti. Sam je že tako zdržim 6 ur, bo pa še kakšna urca dram potegnem. Ne bo je lahka, ne bo je lahka, dober je. No ja, najlepša hvala. Tako da ti frizuro zdaj imaš tako, ker je koža še dosti sveža, se ne smeš nič dotikati, si pa na nulo zabrit po celi glavi, tako da. Super, stari. Stari, se vidimo, hvala, ti se vidimo na treningu, ne? Jutro ob 6 zjutraj, koliko smo rekli. Važi. Care, spusti se pa sam, no, jaz moram šibati. Ajde, hvala sem moj, ajde. Glavno, to je bil najhitrejši govoreči Slovenec Rado Mulej. Jaz se moram malo spucati, kaj zdaj se ne smem dotikati. Kaj je on meni naredil, ej? A saj? A mamo mu, ej? Štala.